Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Ne, abay Manong, aldawan, di ka pa'y nakadigos. Saan ka ka di amapan iji pagadalan? Ha? Mapana kading ko, ngaminton aldaw. Ha? Awan matlar aramidan mi ije pagadalan. Agprak-praktis kami lang iti graduation song mi. O, di makipraktis ka, Manong. Ay na, no syaktisi ka, ragsakak ati makipraktis. Masadutak nga rod. Alakid din, mapangkan, umunakan. Sumuragak to inton aldaw. Anya? No agsaludsud kang kadagiti gagayim ko, ibagam ti imbagak. Anya nga day imot mo barog, kasla kawis mo. Ha? Tugak day to'y, uncle. Inyawid ko na, tapno mailabak mat. Iti kasta, presentable nga usarak inton aldaw ti graduation mi. Ay napakaragsakak unay dayta, Oliver Barok. Maragsakan parakan ka. Agyaman ak unay, uncle. Malatag sagana akmat nga rod. Tasakto ti mangimartsakan ka. Una, uncle. Adda kayo no anya ti kawusyo. Tinapatag. Adda kayo ang mangimartsa kanyak. Juan Barok, sana mabali na sa anak nga umay. Alam dahito 1,000 pesos balasang ko. Ha? Apay da ito'y. An-anuak, angkal? Ikay jay ili tamot lang. Ha? Gumatang ka iti irigalo takin ni manong mo inton kanikadwa. Ha? Una, tapno maragsakan ni manong mo iti panagraduar na. Ay na. Ay, sana all talaga. At da regalo na. Di ka madanagan, balasang ko. Tainton si ka graduar iti high school. Saan lang agbalor iti 1,000 ti irigalo mekan ka kinimanong mo. Dakdakkel to agatad. Anya? Ala, yung ni Jay Ili, tapno makasubli ka dagos. Insurat kon tigatangam. Congratulations, Manong ko. Agyaman ak unay, ading ko. Adto'y ti regalo mi. Para kan ka, Manong. Naragsa ka pa naggraduar mo, Oliver Barok. Ay na, agyaman ak unay, uncle. Nusan aga po kada kayo. Sa anak-anak katurpos akastoy. Awan ang yaman na, Barok. Naragsak kami iti kabsat mo para kan ka. Maminsan pa'y kablawan ka iti naragsa ka pa naggraduar mo. Kasano ngayon san, anya ti plano mita? Sa dino ti pag-enrollam? Ha? Siya, ijay syudad. Iso nga min tinagsaritaan mi kininanang. Total, ijay mo't lang agtrabaho. Iso nga ijaya ko na. Nasayat no kasta insan. Namsyak, jakpay amo no agin rolak, wano saanan. Anya? Pampanunutat ngamin. Akaslasanan akabaalan ni uncle timang paadal kada kami iti kabsat ko. Insan, no ijay ta syudad nga agadal. Mabalin ka mo't nga agbirok iti part-time job mo ijay? Sa bagay matkit di ah. Nang runa iti Sabado, kan Domingo. Mabalin mo ti agkargador ijay palingke. Makatulong kan kaday jay. Uday tati ko na, Barok. Umanugotak. Agyaman ak unay, uncle. Isu na lang tadyak kayat ang makipagnaid ka kada brando. Mangsabol ka iti boarding house mo. Un uncle. Jakmat la kaya ti makibagnad kada brando no bilang. Amumatan ti ugali ti inana. Ang mga no pagbalinan nakapapaunin ni Jay. Un uncle. Anusak laangan ti agabang. Wen ka anakan. Di ka matanagan. Suportaran kayo. Aginggat kabailan. Ala, di kan agliday akasta.
Malidayanak lang amin. Gaputa, dua kami laangan kini Uncle ti mabati diti balay. No apay-pay lang amin, ama sapul nga ijay syudad ti pagadalam. Di kag danag. Agawid ak, mamindo at makabulan. Promise mo ah? Un ka di. Ay, un gayam. Ipalagip kumanan kan ka Kalpasan ti klasem. Agawid ka adagos. Sika kuman ti makaamong agluto dito'y balay. Di mo urayin na sumangpat pa lang ni Uncle. Tapno iso ti agluto iti kanan nyo. Wan manong. Sa anak mo't ama kibarbarkadaan niya. Tapno mapanak agbalbalog kalpasan ti klase. Nasayaat no kasta. Agsingsimpot ka nga ron dito'y Apo! Nagmayat matanda ito'y boarding house mo, insan? Ha? Nagmayat, tasolom da ito'y seled. Mabalin mo ti mangyawid iti chicks, iti anyaman nga oras sa kayat mo. Ha? Sika talaga insan. Chicks manan ti adda dita panunot mo. Katuan mat. Amo matanda ito insan mo. Habulin ng mga babae, ako nada. Anya? Awon gayam. Adda ka din nabiro ka mapagtrabaho minton Sabado? Adda insan. Adda nabiro ka kay palengke. Kaduak ni Cesar anapan. Ket mangibunag kami iti natang manipod iti gate. Aging ga iti unag ti palengke. Kasta Masayat data. Tapno adda mat pag part-time ma'am. Adda pag shot ko naman. Naimbang nga oras mo, ading. Ha? Kastamot kan kamanong. Sika ka din dyan imbaga ni Auntie Irene, akabarbaro akadwami ditoy. Wen, siyak. Kasta ka di. Ala, agtugaw ka pa'y manong. Yaramidan ka iti kape. Agkape ka pa'y sakbay amapan ka agbunag itinatang. Agyaman ako unay. O anya, maanusam ka di ti trabaho ditoy manong? Wen, awan mo't parikot. Saan mo't anadagsan ti trabaho? Nasaya at no kasta. Ay, gayam, alam ka di ti tangdan mo ita? Ha? Kuha. Saan pa nga ita, ading ko? Ibagak tulatan no masapol ko. O sige, ibagam tulatan ka ni Auntie Irene no bilang laeng. Twice a week lang amin nga adda ditoy. Uray siyak. Sabado lang kan Domingo ti kaddak ditoy. Agad adalak ngamin. Kasta ka di? Ay kat, naimbagla makatulong iti panagadal mo. Agpadata nga rod no kasta. Uray siyak. Umayak ditoy no kastoy nga awan klase. Tumulong nga kada Auntie Irene. Imbagla nga allowance ko mat at itangdan ko kadakwada. Anos lang talaga, ading ko. Gayam. Anya ka di tinagan mo? Sunshine tinagan ko. Shine ti awag da kanya. Nagpintas mo't tan tinagan mo. Maibagay iti kinapintas mo. Anya? Kurso na adam ti kaanakan ti boss mo? Wan insan. Ay na, nagpintas si ka. Kasla Andrea Brillantes ti kinapintas na. Anya? Ay kat, nagpintas nga rod Wan nga rod insan. Saan mat na maikat dito yung panunot ko dahil jay sunshine. Nagmayat pa'y tinagan na. Anya pa'y lang tiraramidam ngay. Arma mo na. Anya ti amom, no iso ti mangted iti sunshine kan ka. Aguray pa'y matain san. Nabiit kami pa'y lang anagamam mo. Amangan kit dimat no anya ti panunutan na. Armam kit din. Sige ka, unaanda ka ti sabali. Ha? Anya? Adda ka barbaro akadwayo ijay pwesto ni Auntie Irene, insan? Wan insan, ni Oliver. Gwapo? Ha? Si Kakit Dimot. Dayta talaga ti saludsuda. Siyempre siyak pa'y ti kunam. Katuan mat, gwapo ni Oliver. Agad-adal mo't lang dito syudad. Kasta ka di. Kaya't masawan, weekend lang ang umay ijay pwesto ni Auntie. Wan insan, iso ti agbunbunag itinatang.
Nagagat ang arad no kasta. Ay na, sapay la kumatamara na ak numapanak ijay. Ay na, nasaya ta si Mangpot kan Manong Oliver. Nagdanagak, kunaklakit din no saan ka makaumay. Ha? Pasensya ka na. Naladawak namin iswa. Medyo naladawak. Kasta ka di? Alaman nga ron ti number ko, Manong. Iti kasta, ag-text ka adagos no makaumay ka no saan, tapno amok. Madanagan ngamin. O sige. Alaak ti number mo inton malam. Sige. Agtugaw ka pa'y, tagtimplak iti kape. Agkape-kapay nga umuna, sakbay amapan ka agbunag iti nateng. Agyaman ak unay. Sunshine. Ne, makadlawak man. Itay pa adeta cellphone mo, tikit kita mainsan. Ha? Sakat isam ka nga isam. Ang Anya lawan na itis isam mamaya. I-share mo mata. Insan. Maragsa ka nak. Gaputan na alak ti cellphone number ni Sunshine. Anya? Kan maysa. Friends kami matan iti Facebook. Kita ak nga ron da ito'y post na. Awan mo't makita ka kaayan ayat na. Isu ang masigurado nga awan pa eh. Nan, kita man tirupa na. Ha? Isu day ta. Apaw! Nagpintas mo't gayam. Ay na, no syaklat ti sika. Idi damo pailangan nakita. Imbaga akon nga ayatek. Anya? Kadwa na. Amumatan kanyak. Numapapanlangit ti babae. Ay, sa anak nga agpaudi. Isu akasta ka kumamat, insan. Galawang taraki. Saan mo aliplipatan nga awan puli tayo ama nagbabain. Oh, itay pa nga Miss Isam ka friend. Ha? Siguro, ada ka chat mo, anya. Si kamot friend. Awan ka chat ko. Adala nakita ka nakakatkatawa dito Facebook. Isumagis isuma. Uy, amo kung dagita nga style. Iba ka mat akanyak, no asino dayta. Sika talaga. Awan ko nakngarod. Jak lapat yan. Maamwak tumat lang, no asino dayta. Aginom talat ta insan. Hindi ka matanagan. Sakti makamungag bayad iti amin. Nabartaktan insan. Agawid takit din. Sabado inton bigat. Adda trabahok. Una yan day ta kinagagat mo insan. Kaslasaan ka mata na mapambanog. Sana talaga insan. Tapno amom. Jak pulos marik na tibannog ko. Uray agmalmalamak nga agbumbunag itinatang. Basta makitkitak ni Sunshine. Okay lang. Talaga na in love ka kini Sunshine ha insan. Talaga, insan. Awan kayam. Buludak man pa iti cellphone mo. Makitext lang. Awan nga minan load ko kat. Ay kat una. Asino ay atitiksam. Ato iti cellphone ko. Kanayon nga dalod na dayta. Tanyaman nga oras. Ag-text ni Sunshine. Kat adda pag-reply ko. Una. Mabit lang ha. Antay ta. Nalakmot lang ti cellphone number dahi dya Sunshine. Sakman lang ti mangaram kan kwa na. Agkapoy-kapoy mo ito'y kasinsin ko. Anya nga insan. Natiksamon. Uwan insan. Hindi ka mandanagan. Minanang titineksak. Imbagak amaladawak nga agawid. Amangan ngamin no agururay da. Anya nga ta ti aramidan ni Brando. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti panaggraduar ni Oliver iti high school. Intuloy da ken ni Brando akasinsin na tinagadal ijay syudad. Gapu ta kayat ni Oliver ti makaadal. Nang sapol da ito'y iti part-time job. Kat nakastrak da ito'y ak comboy ijay palengke. Kat ijay namt anaam-am mo ni Sunshine. Akaanakan tibus na. Gapu iti kinasingpet ti babae. Saan ama ilimad, ama gustuan da ito'y ti baro. Kasta unay aragsak ni Oliver. Idiintad ni Sunshine ti cellphone number na. Ngam saan na aniyam nama. Alimad nga inala ti kasinsin na. Ti cellphone number ni Sunshine. Ita papagayam. Denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Beta, naala kong ti cellphone number ni Sunshine. Siyak man langan ti mangaram. Tagkapoy-kapoy mat na ito kasinsin ko. Oh, anya nga insan. Natiksamon. Awan insan. Di ka madanagan. Ninanang titineksak. Imbaga kamaladaw ang agawid. Amangan nga min no agururay da. Kasta ka di. Ay katuna. Narigat mat. No agur-uray da. Awan nga rod. Oh, ato iti cellphone mo. Hello? Hello. Naimbag nga oras mo. Adi nga nakapimpintas. Ha? Sino da ito eh? Siyak ni Brando. Brando? Awan amok a Brando tinagan na. Kan, sino tinangalam iti cellphone number ko? Sana na naskan na mamuam no asino tinangalahak. Yamamok tibagik. Siyak ni Brando. Kasinsin ni Oliver. Dek trabaho kada kayo tunggal weekends. Anya? Natairak. Andalangak. Kumpara itinsan ko. Mabalin ka diti agdaton kan ka, miss? Anya? Ay, nagbastos mo tanday ti akasarsarita. Idapak man langan ti cellphone ko. Among friend, aday mawag kanyak. Brando ka no tinagan na. Ha? Kasinsin ka no ni Oliver. Diyak maguston ti pa nagsasauna. Ibaga na ket din anataer ka no. Ada ka no lang na. Anya? Kanti Jack kayat ngayon bagana. Di nakpay am-am mo kan nakitkita. Ngam damagan nakmutten no mabalin ka nung agdaton kanyak. Anya? Ay kat, mabalin ko nam kuman Si kakit dimot. Anya ti ammom, no pod no ti imbaga na nga addalangana. Ang mga no kasla Daniel Padilla. Ay kat aklo naman Ne, abay nga insan. Kaslag kakapsot kamat. Uwan nga ro insan. Nasakit ti bagbagi ka. Ay sus, kita ama. Agtumar ka dagos iti agas. Uwan insan. Gapo siguro da ito iti panagpuypuyat ko. Diretso ngamin ang nagpuypuyat ak. Gapo iti adong ang papaaramid di teacher mi. Anya nga rod. Aganos ka. Uray sakmet. Diyak sakit di makapan ni Jepalengke. Sabado pa'y matinton bigata. Anya? Saan ka makapan, insan? Nukas to'y latatirik na ka. Awagak ni Sunshine. Taibagak. As anak ang makapan. Ay katwa na. Narigat mat no pilitam tibagim. Nga oray di mo kabalan. Awan mat klase ta, insan. Agawitan. Tapno makainanakan. Anya? Awan pa panam inton biga? Awan, jakon kaya ti mapan iya pagtrabahwak tunggal weekends. Taapay? Sayang mat. Jak kaya tun. Nakalaslas tog dagi kakadwak ng trabaho. Ang toxic nila. Anya? Jak kaya ti kasi akadwa iti trabaho. Dax ti apal da. Kan amin na makita da, apalan da. Kan maysa. Kanayon da kapag papasan iti pungtot da. Iso ajak kaya tun ti mapan.
Mangsapulak tulangan iti sabali apang gadak. Hay, una yan dagiti kasta kakadwa. Kat, anya nga rod ngay. Ado mo ti mabalin a pag part-timean dito syudad. Wan mat ket di Nagsakit at talaga tinakam ko yung pagtrab-trabahwak. Bay amon. Saan nga isuda ti pampanunutem? Amom, ti kakas di atat tao, makarmadan tumatlaeng no anyaman ti inararami daken ka. Stay humble, friend. Sa bagay mat ket di. Naawan pa panam inton bigat, umay ka iji pwesto da antik iji palengke. Iti kasta, saan ka ama boring iji boarding house mo? Rabiin nga, kada umawawag? Ni Manong Oliver, mat. Hello? Hello, Sunshine. Hello, Manong. Nakaawag ka, mat. Wan, taibagag la ko ma. Asa anak pala makaumayin ton bigat. Ha? Kakapsutak ngamin. Nasakit ti ulok. Kaslag trangkaso aka. Kasta ka di, Manong? Alakot, agpapigsa ka nga rod. Agtumar ka iti agas, tapno makaumay ka inton sumaro no alawas. Wan, katagyaman na kiti concern mo Agpapigsaak, tapno makaumayak manan. Kan tapno makita ka. Ha? O sige, pakibagan tulangan kan ni boss, ha? O sige, siyak ti makam mo. Agpaimbag ka ha. Bye! Oh, api akas tat expression tarupam. Kasla naunag ti pampanunutem. Jakman amo no apay akas na masadsaduta. Kasla makatuturo kak abigbigat. Wan gayam. Kunak man no ada kabarbaro akadwayo diti pwesto yo. Ni Oliver, ngam saan anak ka umaita. Agkakapsot ka no ngamin. Iso nga imawag idirabi asaan pa'y nga umaita. Isumot lagayam akas tatarupam. Siguro, iso ti sapsapulan dagita matam. Iso akas tatilangam. Manalipapan ka talaga. Masadsadutak laeng, kastan ti bagbagam. Mabalin mo't anapuyata naklaeng anya. Amok dagitan nga style ko naktumat. Sayang mat. Ita nga dak ditoy. Saan nga inmay? Sika talaga. Aduman nga yung bagamo. Agkapitakit din kabayatan ti panaglaklakot at iti palengke. Naimbag nga oras mo, ading. Ha? Tsagam ni Brando. Jay, mawag kan kay di na minsan ngal daw. Anya? Ay, nagwapo mo't gayam ti kasinsin ni Manong Oliver. Siyak Jay kasinsin ni Oliver. Kasta? Wen, kumusta kan? Ayos laan. Agtugaw ka tagkape tayo, Manong. Agyaman ako na ading Sunshine. Amom tinagan ko? Una, imbaga ni Oliver a Sunshine tinagan mo. Iso nga mo. Kasta ka di? Sige, agtugaw ka laang. Taitimplaan ka iti kapim. Ay na, friend. Kung aklakit din kung kunanalaang at dalangana. Pudnumat gayam. Anya nga iti kahit masawa ni ti data. Ni Brando, di kasing si Manong Oliver. Ay no, nagwapo si ka. Oh? Ay, saan mo ta na may katiti panunot ko tilangana? Nainlabon to gayam ko. Hoy, kilatisan pa yung ati kinatao na. Amangan, no, ada kaayan ayat nan. Ay na, sapay la ko matawan, friend. Sapay la ko ma. Kinapudno na. Gwapo mo't ni Oliver akasinsin na. Nasingpat ka na respeto. Iso na lang ta. Panagkunak at adan kaayan ayat na. Anya? One friend, tapno amom, crush ko day jay. Ngam, adan sa ngaminan, girlfriend na. Apay day ti kwarta, uncle. Ingka man nag-load, tawagan ta ni Manong mo. Ha? Wan, uncle. Inak nga rodan. Uray siyak. Kaya't kumot ang makasarita ni Manong ko.
Amo kakailiw mo matang tikabsat mo. Damagan ta no kaano nga agawid. Hello, Donna, ading ko. Hello, Manong. Kumusta kan? Nasaya atlat ta, ading ko. Da kayo nga ni Uncle. Kumusta kayo matan? Okay kami laang. Daytoy, kailiw da ka matan. Sana bale. Intun umay alawas siguro ti panagawid ko. Kasta? O sige, urayin da ka Wen. Ay, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, Manong. Awan parikot. Nasayaat no kasta. Ni Uncle, tultulungam ka di iti trabaho na, numalpas ti klasem. Wan, Manong. Anya kalakit din. Nasayaat nga ron no kasta ading ko. Ala, kasta pa'y. Katagan anad kayo dita ka ni Uncle. Anya ti ko na minsan? Agawid kay di lugar tayo inton umay alawas? Uninsan, kailiw ko matanda Uncle, kanti kabsat ko. Ay kat sarong karam nga rod ida Di saan ka man na makapan iti palengke inton Sabado? Saan pa insan? Saan na bali At damo ti ay banda, nukas di sa anak ang makapan. Anya nga tanong siya klangan? Ha? Oh, apakas lamas daw ka insan. Kabalak mati agbunag Ay na, insan. Agbambannog ka laang. Naimbagkan ka Agtrabaho ka man wano saan. Makaadal ka latta. Ta suportado dagi tinaganak mo kan ka. Sabagay. Angam may atlat ta no makitang danak met. Tapno agling etak met Sa bagay matkit di Katwa na. No kayat mo lakit di timapan. Sige man nga rin insan. Mapaanak to man inton Sabado. Anya, sikat agbunag iti natin. Sigurado ka kadi akabaalam. Wen, apay, mas daw ka? Mas daawak takas na saan ka mat anaruwam nga agtrabaho. Si kakit di met. Taga-probinsya tayo. Iso ka balakmat da ito yung trabaho. Ala ano sa mga rod ti agbunag iti natin? Saan mat namin nga imay ni Manong Oliver? Nagawid ngamin. Iso asak pa lang ti kadwayo. Ala nga rod, ingka agbunagan, tapno malpas mo adagos. Di ka madanagan. No kasano ka paspas ti kasinsin kong agtrabaho. Naparpartakak pa'y. Apay akit kitaan nakmatlatan. Nagpintas ka ngamin. Sana ka mauma amang ming iti kinapintas mo. Anya? Naangaw ka mo't gayam. Sana ka gang angaw. Ibagbagak lang tipod mo. Sika talaga. Ala, tangay nalpas ka mo't nagbunag itinatan. Agkape ka pa'y sakbay nga agawid ka. Agyaman ako, Nay. Sunshine. Alam ka din titangdan mo? Ha? Kwa? Saanan? Si kalatan ti mangala ititangdan ko. Ha? Wen, alam latan. Imbaglaan na yung ti allowance mo. Ay, saan Nagbanugam titangdan mo. Seryoso alam latan. Saan nabalikan niya, tadyak pa imat kasapulan. Kan sanak nga imay, tapno makitangdan. Imayak, takayat ka lang nga makita. Kan makadwa. Ha? Kat, anya nga rod ita? Nagdaton kan ka? Saan pa'y friend? Ay, nagkapoy a lalaki. Uy, saan mo matapagsawan di kasta ni Brando Isakit na. Siyempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Ay, talaga. Amom, siya kunti kararagsakan a pinarswa no agdaton kanyak daychay. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan ka ije palengke. No saan nga gusto kan ka? Ha? Iso nga urayam laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Asino nga ta kada Brando kan Oliver,
ti umuna nga agdaton ken ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Angaw, migasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti met direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Kalpasan ang naalan ni Brando ti cellphone number ni Sunshine. Inawagan na daytoy kat inyam ammo na ti bagina. Banag asaan mat nga ammo ti kasinsin na. Iti may sangal daw. Saan ang nagtrabaho ni Oliver. Gapo iti panagsakit na. Ginundawayan mat ni Brando. Asinarungkaran ni Sunshine. Iti mat panagawid ni Oliver ije lugar da. Ni Brando ti simukat kankwana ang nagtrabaho ije palengke. Ngam saan at trabaho ti panggap daytoy. No di kat tapno maya si dagtirik nana gan ni Sunshine. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Angaw, ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagkapoy a lalaki. Uy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando? Naa, tay sakit na. Ay, syempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat a talaga. Wan nga rod. Amom, siya kung ti kararagsakan a pinarsuano agdaton dayjay kanyak. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan kay di palengke. Naon pa naggusto na kan ka, Ha? Iso nga urayom laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Ay, sapay lang ko mga rod friend. Namnama at dayta. Agsubli ako ni Jay Syudad, Uncle, ading ko. Agananat ka kumakanayon, Barok. Wen, Uncle. Agan-anad ka mat akanayon, Manong. Nagbiit ka mat nga agsubli, Manong. Hun nga rod ading ko. At dapay ngamin klasik enton bigat. Iswanas kan nga agsubliak ita. O sige, sana bale. Agawid kan tumanan. At to'y ti kwartam kaanakan. Ha? Ala, awate mon. Igayad mo kumati agadal. Tapara mutlaan kada kayo dayta. Wen, Uncle. Kat agyaman ang itintadyo korta. Nay, si kamot gaya minsan. Waninsan, amok nga mina sumangpad ka ita, iso ngay mayak. Ay, awan maramid ko iti balay. Kasta ka di. Ayun gayam. Kumusta nga iti panagtrabaho mi je palengke, edi awanak. Nasayat latamat, naragsak. Amangan kit dimot no narigatan ka. Saan? Asino kumamat ti marigatan no kasya nga dabalasang amakitkitam. Ha? Nagpintas at talaga ni Sunshine insan. Magustuak si ka. Anya? Hello, Brando? Hello, Sunshine. Kumusta kan? Ayos lang. Itaman pa nga mawag ka. Apay, umay ka kadyag trabaho inton bigat iji palengke? Ha? Ay, kwa, saan? Imawag ak, tadamagag ko man no nawaya ka inton malam. Ha? Awisan ka kumamangan. Kwa? Awan mo't siguro ti aramidam. Di ka madanagan, sakti makam mo. Sige, i-text mo no sa Dino, taumaya. Pasensya ka kuman Amok anabiit ta pa yan nagamam mo. Ngam ipudno kon ti panagayat ko ken ka, Sunshine. Ha? Wanyaman ti pangadang mo. Aklonek. Brando? Ay ayatin ka unay. Manipod damo ka nakita. Nakariknak iti panagayat ken ka, Sunshine.
Sapay la kumata kasta kamat kanyak. Pudno ti kunam. Anapiit tapay anagamam mo. Ngam, kasta akmat kan ka. Ay ayatan kamat, Brando. Ha? Agpaiso? Yes! Nakaragragsakak unay. Siya kung ti karagsakan alalaki dito'y lubong. Woohoo! Sapay ko mga rod, tadinak to pasakitan. Saan? Ikarik daytakan ka. Saan to Apulos ama pasamak dayta? Naimbag na oras mo, Sunshine. Good morning. Ha? Ay, pasensya kan. Jack matan na puutan ti isa sangkot mo. Manong Oliver. Ayos laeng. Busy ka mat ngamin nga Axel cellphone. Ada kape di kusina manong. Makamukan nga agkape. Agkape ka pa, sakbay nga agbunag ka itinatan. O sige, katagyaman ak unay, Sunshine. Nagkapu ka gamit dyan palengke, insan. Insan, nagtrabaho ak. Sayang mat, manon alawas asa anak anapan. Kat, kumusta mat ti kaayan ayat ko, Ijay? Anya? Kayan ayat mat nga ibagbagam, insan. Apay, saan nga imbaga ni Sunshine kan ka? Nga agayan ayat kami? Anya? Agayan ayat kami insan. Nagkapoy kamat ngamin. Di mo matla armanan, di naram kon. Kat inaklonak. Anya? Alakit din, aginanakan. Kalpasan na. Mapantamamat uminom ijebar. Di ka madanagan. Syakti baka mo. I-blow out ka man, gapo iti panang sungbat kanyak ni Sunshine. Anya, addan kayan ayat mo, insan? Wan insan, iso ni Brando. Taga ano ngay mat? Taga probinsya. Ngam ada balay da dito syudad. Iso dito nga agad-adal. Kasta ka di. Yam amom tumat insan. Amang ano madaldalapos ko di tarwar. Ngamjak amo nga iso ti kayan ayat mo. Wan insan, yam amok to kada kayo. Ngam saan pay nga ita. Amang ano nawaya ka inton bigat, friend? Taapay. Amang ano kayat mo ti agbantay pay lang ije palengke. Sana bale, taibagak ka ni Auntie Irene, asikapay lang ti agbantay. Katkayat ko apay, si Kangay. Ada date mi ka ni Brando. Ha? One friend, ngam pangaasim ha? No agdamag ni Auntie Irene, di mo ibagbaga ha? Sika talaga. Pangaasim, di na pa'y ngamin ammo, ti maipapan kada kami. O sige. Ingkalat ta makidate. Tasyak ti agbantay di pwesto yo, inton bigat. Nay, Beverly. Itamang pay asi ka tinagbantay dito pwesto. Wan awan nga ni Sunshine ita. Kasta? Napanan na. Apay, saan ka di nga imbaga ni Brando akasinsin mo? Ha? Ane, anyat kayat mo asawan. Kat no napanda nag-date, iso nga awan ti gayem ko. Anya? Iso adi mon sa pulan ni Sunshine, ta nag-date da. Ano, sama siya ti makitkitam ita dito, ingagmalmalam. Ha? Saan matakasta? Ala, agkapi ka pa'y ang umuna. Sakbay amapan kagbunag itinatan. Agyaman ak unay, Beverly. Anyati ko na, nasakit tinakam mo, iti kasinsin mo. Wan. Talaga nasakit tinakam ko kuana. Ngamawan mabalin ko. Ta isu tinaklon tigayem mo. Awan matgayam ka ayan ayat mo. Di ka pa'y lang amin nagdaton kan kuana. Pampanunutok mo't dayta. Ngam, pampanunutok ngamin. Amangan nuan niya ti bagana. Kat nabiit kami pa'y anagamam mo. Ha? Mabainak mo't kan kuana Amangan ngamin. Nuan niya pa'y ti panunutan na kanyak. Ay, mas dawak nga rod. Inaram adagos ti kasinsin ko. Naangaw mo't at talaga ni gasat anya. Iti
kinaado ti lalaki ang mabalin na nga aklonan. Ti kasinsin mo pa'y laang mat. Uwan nga rod. Isuan na sakit at talaga tinakam ko. Agyaman ako na ya. Tapinat gam ti awis ko kan ka. Awan anyaman na, Brando. Ay ayatan ka wanay, sunshine. Ikarik, saan to Apolos ngagbaliw ti panagayat ko kan ka? Ay ayatan ka mat unay-unay. Manipod na gamamuta. Sika tinagbalin nga inspirasyon ko, Brando. Tangay ay ayatan ta ti tunggal maysa. Sapil ako mata umanugot kay ti kayat ko. Ha? Di ka man tanagan. Takdarak ti aramidan ta. Oh, ape akas ta ti langam, friend. Kalkalpas lang ti date ka ni Brando Ngam kasla malidliday ka. Ha? What's wrong, friend? Awan, friend. Adala pang panunutak. Ay, wan gayam. Kumusta nga iti dua nga aldaw pa nagbantay mo iji pwesto? San na ka di asinaludsod ni Auntie Irene? Siyempre, nagsaludsod. Ha? Anya nga iti bagam? Anyangay ko, ma. Tungpal bili nakmat kan ka, Imbagak nga da napatag apapanam. Hagyaman ak mo kasta. Kumusta mo't ni Manong Oliver? Nagtrabaho ka di? Wan nagtrabaho. Iso ti kadwak iji pwesto nagmalam. Insan, kumusta nga iti panag-date yu kan ni Sunshine idi na minsan nga aldaw? Siyempre, nag-enjoy kami Nagpasyar kami jay beach. Nasayat no kasta. Sika ngay, kumusta mo ti panagtrabaho mi jay palengke? Nasayat la tamat, insan. Awan parikot. Ala, amay ka. Mapantaman kit di mga ni Jerwar. Siyak ti makam mo. Sikalatan, insan. Kaslawan ganas ko arumwar ita. Kayat ko ti aginana. Anya? Imaya, gaputa di mo sungsong batan ti awag ko. Oh, apay adi kasi marak. Ha? Aqua, adang amin na panak. Sana bale? Sumrag ako ninton bigat. Katuan mabait man lang. Apay akas ta tilangam. Kaslag parparikot ka Ha? Agdadagsan ka. One friend. Anya? Diyak amuno niya ti aramidag. Mariribukan ak. Kinapudno na. Nagapuak ita iti doktor. Kat talaga masikugak ko. Ay. Anya ka din day ta nga inararamid mo. Diyak amo na niya ti ibagakan ka. Beverly. Kat? Amo ka din ni Brando daytoy? Saan pa'y nga rod? Ibagak pa'y laang kan kuha na into nagkita kami. Anya? Ibagam kan kwa na, tapno maamuan na nga adda obligasyon na kan ka. Awanan ka itibain. Imayak, gaputa di kamutan mauray nga agawid. Nanang, Masikog kamut gayam. pagawanan na ko mananang. Nakababain ti kasta nga inaramid mo. Nangro na kadaantem nga Irene at tumultulong kan ka. Nanang, Kahit, anya ti planom ita. Sa dino ti ayan ti ama ti sikug mo. andamat lang ang dito yung syudad, nanang. Ammo na ama sikug ka. Saan pa'y? Ibagak pa'y laang kan kuha na. Jack ammo kan ka. Noan niya ti pinampanunot mo. Uy, nagmayat ti isam mo insan. Wana insan. Nagchat ngamin ni Rosie. Tisigod akayan ayat ko. At dagaya man dito yung syudad. Ha? Ibagbaga na nga rod nga agkita kami to inton malam. Anya? Makisinarakak man kan kwa na. Yung pangasim di mo ibagbaga ni Sunshine. Anya? Basta di mo ibagbaga kwa na.
Agyaman nak tay manugot ka nga agsarak ta ita, Brando. Apay, Idi kalman ka pala ang awagan. Ngam dinak mo't sungsungbatan. pasensya ka na. At dang amin napatagan na panak. Anya ti ko na maibagam? Brando, masikugak. Anya? Itatanaan mo am, pangaasim ta saan ka ko mga agbaliw. Akas iti kanayon mo nga ingkari kanyak. Sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan may sa, ado pa'y ti arapahap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama? Hawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may sa, jak ba't masigurado no siyak talaga ti ama ti sikog mo? Anya ti amok? No nigayam Oliver nga insan ko. Anya! Anya ti aramidan ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Sunshine ti panagayat ni Brando. Nga uray nabiit da pay laeng anagam mo. Nasakit mat tinakam ni Oliver, itinaytaan na pasamak. Ngam awan, tinaaramidan na. Kanayon mat ti panangawis ni Brando ka ni Sunshine, nga agdate. Kalpasan ti sumagmamano alawas, naamuan ni Sunshine ang masikog daytoy. Banag, asaan akayat atakdran ni Brando. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Brando, masikugak. Anya? Itatanaan mo am, pangaasim ko matasaan kang agbalbaliw. Akas iti kanayon mo nga ikari kanyak. Ngam, sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan adupay dagiti arapaap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Hawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may isa, jak mo't masigurado no siyak talaga ti ama ti sikog mo. Anya nga ti amok, no nigayam Oliver nga insan ko. Anya, kalpasan ti amin. Kastoy ti ibagam kanyak. Pasensya kan kunak manen. Ngam sa anak pa anak kasagana. Diyak amuno niya ti aramida kita insan. Ay, anya nga min tinararamid mo, insan. Impagarup kumitlakit din no nasaya at atao day di Brando. Ngam saan mat gayam? Kunak no napudno ti panagayat na kanyak. Ngam saan mo't gayam. Kat, anya nga rod ti planom ita. Agsardang akpay lang agadal. Agawid ako ni Jibalay. Unay kan, insan. Imbes ang makatulong ka kumakada kami kini auntie. Ngam saan mat, tasikakit din ti pagparikutan da ita. Wen nga rod. Ngam sana bali. Bumawi akto kadakwada, insan. Anya? Kasta ti imbagam kan ni Sunshine, insan? Wen insan, jak pa ngamin nakasagana iti anyaman nga obligasyon. Nang runa, no obligasyon ti may nga ama. Anya? Ngam sa nabali, suportarak to ti ipas ngay na. Ngam jak may kari, ama ipay ko amin nakasapulan na. Tawan pa'y mo trabaho. Narigat met, no dawatak amin kadananang kantatang.
Unay kan, insan. Saan ka pa'y gaya man nakasagana? Ngam, kasjay ti inaramid mo? Ha? Insan, kaasimot ni Sunshine iti kasta nga inaramid mo. Awan maaramidak, insan. Talaga asa anak pa'y anak kasagana. Jack amo no anya ita ti ibagakken ka, friend. Agawid kay di lugar yu inton Sabado. Embes a diploma ti yawid mo, ay ngam saan mat? Anya nga nga rod, friend. Nagpidutak. Ikarigatak ti bumangon manan. Wan anya nga rod? Nagsakit kanyak ti inaramid da di abranto. Ngam amok. Pagbabaw yan ng tumatlang ti inaramid na kanyak. Wan saan asika tinapukawan? No dikat iso. Narigat man ti sitwasyon mo ita. Ngam amok. Kabailam da ita, Sunshine. Ha? Apay ngay may kadito'y dagus ko, Manong Oliver. Nadamag ko ngamin, nga agawid kan iti lugar yun ton Sabado. Isong ay mayak. Ha? Kumusta kan? Kastoy. Malidliday. Gapo iti inaramid day di akasinsin mo. Awanan bain. Anya nga ron ngay. At daditan. Tinapatag. Saan ang maipada ti panunot mo iti panunot na maipapan iti agbalin ng anak yo? Ha? Pasensya kan iti kasinsin ko, ha? Talaga nga minakas jay ti ugali na. Kaslabado, ti kayarigan dagiti babae. No naumaan na, sukatan na. Sana bali. Makarman tumat lang iti kasto nga inaramid na kanya. Kinapuno na. Saan kumot akanunungan ti inaramid na? Nga ure agkasinsin kami. Bagbaga akmat. Ngam, talaga akas jay ti ugali na. Ngam ala uray kas jay ti inaramid ti kasinsin ko kan ka. Maamiris nan tumatlaang ti biddot na. Kahit agan-anad ka kumaakanayon, Sunshine. Anya ngay nga road kat addaditan, anak ko. Ay kat sangwamon Uwan nanang. Panagkunak kat kabaalamot ti agtrabaho. Agtrabaho ka. Anusam. Uwan nanang. Talagang agsapulak iti panggadak. Anos laeng anak ko. Awan mo't sa bali anam na maunta. No saan adatamot laeng. Agtinulong tang agurnong para iti panagpas ngay munto. Agyaman akunay nanang. Gaputa inaklundaklat ta. Nga uray kasto iti inaramid ko. Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Pasensya kan, no kasta unay apungtot ko, idinaamwak amasikog ka. Normal lang day jay iti may nga inaakas kanyak. Maawatan kayo, nanang. Iso nga ita, ti panagpas ngay mo, ti panunutan ta. Ni, insan. Rabin, ngam imay ka dito'y dagos ko. Naggapuam. Nagsinara kami ngamin kini Rosie ijay taon. Anya? Waninsan. Ay na. Ad-damat na napimintas ni Rosie. Si kakit dimot insan. Imbis at ipanagpas ngay ni Sunshine ti panunutam. Saan mat? Ay, nikit din Rosie. Saan ko nga ayatan ni Sunshine? Pampalipas oras ko lang dayjay. Saan ko mat nga inayat itinapod no? Anya? Iso apang asim. Di mon ipalagip kanyak dayjay a babae. Anya? Adamanan sa bali a babae, itibiyag ti kasinsin mo, Oliver? Sigud akayan ayat na dayjay. Nagsinublian dalaang. Ay, nayin ti kinababairo dayjay a Brando. Naimbagman, ta saan kayo anak pada iti ugali? Ha? Si kakit dimat. Sa anak ababaero niya? Nasaya at no kasta.
Nusyakla kumatiim mo na ang nagaram kan ni Sunshine. Ay, kan nusyakla kumatiin aklon na. Saan kumakas jay tinapasama kan kwa na? Ay, wan nga rod ah. Ngamsan na bale. Anyangay nga rod. Nangaw tigasat. Dumtang tulat tamat ati para kanyak. Sa bagay. Iso nga inton mga sawa ka. Saan mo tong ar-aramidon tikas, iti inar-arami ti kasinsin mo. Kaasi laong ti babae. Nalawag ka di, Oliver. Ay na anak ko, di ka kumaunay agbambanog. Madlaw ko ket kanayon mo't ti panag-overtime mo. Nanang, Sana bale, tadwata mo't nga agtrab-trabaho. Iso ano oras ko man ti panagawid, agawid kan ah. Kayat ko lang amin nga ibukbuk ti panawon ko iti trabaho, nanang. Iti kastingar aramidak. Mailiw-liwag ko ti napasama kanyak. Angam kaasyam ko maamot tabagim ah. Ken saan anasaya at ti paayday ta iti imot mo amaladaga. Nanang, Ay, di mong pampanunutan ni Brando. Ay, di nakaay-ayatan day jay. ha? No napudnukan ka, idi pa'y ko managawid ka kat sinurot na ka. Angam saan, aging gaita, awan ti Brando ang nagparparang. Nanang, Iso alipa tumunday jay alalaki. Amok, kabailam apadakkelan ti anak mo. Oh, si kamat gayam, Brando. Ha? Kaslad da urayo ma. Wen. Ururayak ni Rosie akaayan ayat ko. Anya? Kaayan-ayat mo, kunam? Wen? Naimbag man ta maaramid mo ti kasta. Ragrag sakam ti bagim iti sabali a babae. Ngam di mo pinanunot ti kasinsin ko. Ha? Adda ka dito'y anagmayat ti biyag mo. Ngam ti kasinsin ko, agtrab-trabaho para iti panagpas ngay na. Anya kamutan a klase ti ama. Awan ser-serbem. Nasaya at na nakaawid ka mo't balasang ko. Wananti, awan ngamin allowance ko, iso ang nagawidak. Ay, kasta ka de. Kat, kaano man nanti pa nagsublim ijay syudad? Inton Lunes, anti. Ay katuan ah. Ay, umay kanto ijay balay ah. Tasarong karamot ti kasinsin mo. Wananti, talaga nga umayak. Day tangamintiin message ko kan kwa na, idisakbay nga agawidak. Ay, kasta. Sige, umay kanto nga rod kaanakan. Adda kami latta ijay balay inton bigat. anya ti kuna? Adda manan sa bali akayan ayat ni Brando? Wan insan, Rosie ka no tinagan na. Anya? Day tamad ti ko na kanyak, idi na minsan anasambat ko. Ti awanan bain? Ala, bay amon insan, di mon panunutan no anya pay ter aramidan na iti biyag na. Saan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo? Addan tulat na. Nagsakit lang kami na panunutan. Inayayat ko itinapudno. Ngamlino ko naklaang. Nasaysaya atin day jay, tanakitam adagos ti pudno nga ugali na. Sa bagay mo't kat di ah. Iso abay amon insan, lipatam kit din. Insan, agawidak man na ni Jel lugar tayo intun umay alawas. Kasta? Saan ka kadimot nga agawid? Saanan? Awan matla ti aramidan kay jay. Sa bagay. Kat, kaano ka nga ngagsubli? Dual daw ko lang ijay, insan. At ang amin klase ta inton Lunes. Iso nga agsubliak matla dagos. Ay, kasta ka di. Ang gaya minsan. Apay nga ta kastoy tiriknak. Apa, insan? Diyak makaid na. Manon alawas sa kastoyak.
Sa anak pa yan na makaturturog iti rabi. Ay sos, insan. Amangan kid di mat, no adda parikot mo. Awan mat. Awan mat parikot mi kini Rosie. Kan awan mat parikot iti balay. Apay nga ron nga akasta ka. Ayun gaya minsan. Itaabulan ti panagpas ngay ni Sunshine. Saan ka di? Ha? Ay, nalipatan pa yan. Wan nga agpaison niya. Insan, uray italaang. Sarong karam kumamot ni Sunshine. Amangan no dahi ti makagapo. Asaan ka ang makaturturog? Hello, asino dahi doy? Hello? Manong Oliver? Siyak daytoy. Ni Sunshine? Pasensya ka na. Si Kagayam. Baro ngamin ang number ti inaramat mo. Uwan, nagsukatak ngamin. Kumusta ka matan? Ayos lat ta. Kastoy. Tuloy lat ta ti panagadal. Uray narigat. Kabaalam dayta. Wan gayam. Imawagak. Taibagak kumakan ka pakibagami ti kasinsin mo. Nga daak ita dito ospital. Ha? Amano kayat na ti umay sumarungkar. Kasta? O sige. Awagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman ako unay. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Sarungkaran nga ta ni Brando ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay witalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, sakbay ti panagawid ni Sunshine ijay ili. Sinarungkaran ni Oliver daytoy. Nagkidaw ni Oliver iti pamakawan, gapu iti naramid ti kasinsin na. Kat imbaga na maten, akanayon kumangagan an daytoy. Nakisinublian mat ni Brando, iti sigud akaayan ayat na. Iti kada ni Sunshine iti ospital, tagpas ngayon daytoy. Inawagan na ni Oliver, tapno ipakaamuna kan ni Brando, ti kaadda na iti ospital. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ne, Sunshine, si Kaman Gayam, pasensya kan Barumot ngamin to'y number ng inusar mo. Wan, nagsukatak ngamin. Kat, kumusta ka matan? Ayos laeng, kastoy lata. Tuloy lata ti panagadal, uray narigat. Kabaalam dayta. Wan gayam, imawagak ta ibagak la kumakan ka, apakibagam iti kasinsin mo, nga da kita diti ospital. Ha? Amano kayat na ti umay. Kasta? O sige, tawagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman ha. Diyak namin makontak ti cellphone na, kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Agyaman manan, Oliver. Sige, Sunshine. Taibagak iti kasinsin ko. Oh, siga magaminsan. Rabin, ngam imay kapailang dito'y balay. Insan, adda na patag nga ibagakan ka. Anya dayta? Imawag kanyak ni Sunshine. Di nakakano ngamin makontak. Imblak ko ngamin. Apay ka di? Adda kano ita iji ospital. Anya? Insan, apay. Nalipatam ka di. Nga ita ti expected abulan ken petsa ti panaganak na. Sikakit di matinsan. Saan mo't adag ita ti pampanunutak kat? Kan may isa, saan kon nga ay ayatan ni Sunshine?
Tapno laglagi pakpailaang dayta. Anya? Awan gayam, amang ano nawaya ka ita. Tapay, insan. Tangdanan ka. Mapan ka ijay ili da itamot lang. Itulod mo ti kwarta nga aramaten na iti panagpas ngay na. Kan adadag iti ginatgatang ko idi pay lang nga usar ti ubing. Anya? Diyak ngamin masango da kita pambanag. Adda na patag apag nami kini Rosie ita. Di ka madanagan. Saan mo't alibre ti aldaw mo? Tangdanan ka. Kunak man no inawagam ni Oliver, insan. Wan insan, idikalman pay laang. Ngam aging gaita. Awan pay laang ni Brando, no da plano na nga umay. Awan at talaga day di alalaki. Kasla saan nga excited ang makakita iti anak yo. Wan nga rod. Ngam anya ngay. Nagrigat mo't no ipilit ko nga ayatan na kami ti anak ko. No awan mo't at talaga ti panagayat na kanya. Umay laday jay tamakita na. Pagsasawak at talaga. Awanan ba in alalaki? Awan pa'y panangisakit na kada kayo nga aginana? Ala, huston insan. Tinapatag kanya, kat naipas ngay kon ti anak ko. At dalatakan ko na no umay sumarungkar. Di agyaman nak. Ngam no awan, anya ngay nga ron. Dayta tijak kayat kan maminsan, insan. Nakasingsingpet ka ngamin unay. Ha? Sursurwam met ati agungat no maminsan, iti kasta saan da nga abuswan ti kinasingpet mo. Ay na, nagwapo mo tanday to'y aka-anakak. Iso na laeng, tasan nga imay ti amana. Ayos lang kanya, awan parikot. Tinapatagkat amuna nagpasngaya kon. Sa bagay Awon gayam. Etoy. Kwarta. Ipapaitad ni Brando. Imbag lang ausar nyo dito ospital. Kan para mo tan iti vitamins yo. Agyaman ako unay ha. Awan ang yaman na. Awon gayam. Kaano kayo ngay arumwar dito ospital? Inton bigat. Kasta ka di. Awan pa ka kumikumak ita. Gaputawan pa imot klase me. Kaduan kayo pa dito ospital. Imbag lang adda ka sinublat ni Melissa. Nga agbantay kan ka. Okay lang kadikan ka? Wen, okay lang. Awan parikot. Ket sapay la kuma. Tadi nakparitan. Ay na, agyaman ak unay, Barok. Agyaman ak iti panang tulong mo kada sunshine. Manipod iti ospital, aging gaan nakaawid na dito'y balay. Awan ang yaman na, nana. Wen gayam, sa dino ti ayan ti kasinsin mo ita. Ken apay adiman lasim marungkar. Uray kumustaan nalakuma ti ubeng. Kwa, nana. Makumikom lang amin. Iso asya kong timay. Kasta ka de. Pasensya kayo na, nana. Sana bale? Umay tumot lang ang dayjay. Ngam, saan pa'y siguro nga ita? Ngam, masigurado. Umay to. Agyaman ako na iti oras mo kada kami nga agina, Manong Oliver. Awan ang yaman na, sunshine. Iso na laeng. Tanas kan nga agsubliak ita ijay syudad. O sige. No adda ka sa pulam. Umawag ka lang kanyak. Sana bale? Available lak para kada kayo iti anak mo. Mababain akon kan ka. Sige. Kat agyaman akmanen, Manong Oliver. Nayen day nga insan mo. Huwan nga ron angkal. Jakman amo kan kuana. No apay akas jay ti aramiden na. Siya kon ti mangibagbaga. Agbabawin to day jay iti udi na. Angkal. Di na pailay pa may sa ti oras na kadagiti aginana. Ay, maaramid na pailang mo ti agbabae ti awanan bain. Angkal. Maranaak kumaday dya abrandaw tabagaak. Talaga akurang ti pamagbaga dagiti naganak na kenkwana. Imalalaunay iti inana asan nga agpampanunaw. Anya?
Anya ti kunam insan? Masigugmutan ni Rosie? Wen insan. Kinapudno na. 2 bulan ti sikog na. Anya? Ay, unay kan insan. Kasano daytan? Parikot ko nga rod. Ibagbaga dagiti kakabsat na, ngagkalay sa kamin iti kabiitan na panawen. Kasano ti panagadal mo? No choice, insan. Sumardengak pa lang. Nasken ngagtrabaho ak. Gaputa maluglugi nga minan ti negosyo ni nanang. Isu abasitan ti kwartangit itadda kanyak. Anya? Mariribo ka na kati sitwasyon ko ita, insan. Kabalam dayta insan. Inaramid mo. Iswarum bang nga mo mati aramidam. Oliver, agi na nakamot Kasla itay pa'y agbumpo nagkaiti na to. Ay na. Ayos laeng. Si kagid dimat. Nakaskas tao man. Agtrab-trabaho ka iti Saturdays kan Sundays? Kan naku na di ante ni Sunshine, yung umay ka pa iti malam dito no iti weekdays. Anya? Imbaga na daytakan ka? Katuan, among mo tan di ante ni Sunshine. Maritis matlaan. Ha? Anya? Adan sakit di kaayan-ayat mo Nakaskas daaw nga ti kinagagat mo ita. Ha? Si kakid dimat. Mabalim la tamat nga gagat. Nga uray awan kayan ayat. Sana ya? Tapno makaurnong iti kwarta. Sa bagay makiti Ngam no addaman kaayan-ayat mo. Maragsa ka na para kan ka. Anya? Agkalay sanda brando kan ti kaayan-ayat na insan? Wan ka no, insan. Ti awanan bain a babaero. Talaga nga intulang nan ti kinababaero na. Kunamatla no gwapo na amin gwapo. Ha? Ay na insan, saan ka kumaamasak-sakitan gapuken ko na? Lipatang kitin. Insan? Awan serbi ti lalaki akasken ko na. Amok akabaalam apadakkelan day ta anak mo asikalaang. Saan ka di? Wan insan. Anya kalakit din na Strong day ti kasinsin mo. Kunkunak matlangkit di. Amok matkat nga agusto kan ka di kasinsin na. Ha? At sino ti dakdakamatam? Sino kumapay ngay? Ni Oliver. Anya? Ay sus, di kan aging didi. Asaan mo amadlaw? Ngamin, obvious insan. Ay na, anak ko. Di mon pampanunutan day dya lalaki. Nanang? Awan apulos tinasayat nga impay nakada kayo nga agina. No saan asakit tinakam. Iso adi ka kumamasaksaktan ita an amwam nga agkalaysadan iti kaayan-ayat na. Nanang, sa anak ang masaksaktan. Kinapudno na. Maragsakan para kan kuana. Ha? Maragsakan gaputan na sarakan na mutlaangan ti babae akap-kap na kan na. Ti babae ana ikarikan kuana. Awan ti rumbang apakapasakitak nanang. No idi kat masaksakitanak. Idi laang dayjay. Nasaya at no kasta, anak ko. Patsyak, dumtang tumatla ang tinapudno nga ayat para kanya. Husto ka, anak ko. Ay, naangaw at talaga tigasat. Numaminsan, sumangbay ti ayat iti saan a husto a panawan. Kan iti saan a husto a tao. Ang mangnamnama ak anak ko, nga addan to napudno nga ayat adumtengken ka. Nupay naangaw tigasa. Hello, ading ko. Hello, Manong. Imawagak, tadamagag ko man o agawid ka ita dito'y probinsya. Ha? Adda ko maipagatang ko kan ka. Kasta ka di ading ko. Ang pasensya kan Diyak pa'y makaawid ita. Adda na patag-apapanak. Ha? Di ka madanagan. Into no may alawas, ti panagawid ko dita. Kasta ka di? O sige, Manong, agan-anad ka nga rod. Agyaman na, ading ko.
Agan anad kayo ditakan ni Uncle. Okay kami lang iti anak ko, Manong Oliver. Awan parikot kada kami. Ngam, agyaman akmanan iti oras mo nga imay. Tapno sarungkaran na kami. Awan anyaman na. Kunakmanan kan ka. Basit laaba nagdayta para kanyak. Jack amo no kasano ak makasubad iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Jack pulos ekspektaran ang maaramid mo kada kami ti kastoy. Iti laksid ti naramid ti kasinsin mo. Di mon panunutan day jay. Kan may sa... Saan ko nga raramidin day toy. Tapno ekspektara ka subadam to. Agyaman ak unay, Manong Oliver. Nakaanos ka unay kada kami nga agina. Oh, Sunshine. Apay ang nakaisam kalatan ang nakakita kada kami kan ni baby. Makaisa maklaan. Gaputa jak namnamaan, nga tikas kan kaabaro, kat amuna ti agawir iti ubing. Ha? Sika talaga. Tilay bagbagam. Nagsarming kaming tupay ka ni baby. Nakitak ti bagi ka. Kat bagay ko ti agbalin nga ama. No bilang laan. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Anghaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kinitim direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician Leonard Ribotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Amom Sunshine, amin alalaki, kabalan dati agbalin nga ama. Ngamdang iti daduma nga ama, irresponsable. Ha? Isu ano bilang tagdato na ka. Sapay la kuma, tadi nakpaayan. Anya? Ay ayatan ka unay-unay. Jack iliba ka, nga di pa'y laeng. Nagayatak kan. Isu na laeng. Taino na anak ti kasinsin ko ang nagdaton kan ka. Kat isumot ng tinaklon mo. Oliver? Nangawa talaga ni Gasat. Datatiin mo na anagamam mo. Ngam ti kasinsin ko matinaklon mo. Ngam awanan day dyan kanyak. Tinapatag. Kat nuaklonan nak. Sapay la ko matadinak paayan, Sunshine. Kinapudno na. Jakmat ilibak. Nga idi pa'y lang kat nakarik na akon iti ayat kan ka. Isu na laeng. Tadi kamat na uray ang nagdaton kanyak. Pasensya ka ko man iti dayjay nga inaramid ko. Sunshine. Mabainak ita mga klon iti ayat mo. Gaputa sa anak kon akas iti sigod. Addan anak ko. Saan alapod dayta para kanyak? Tapno ayaten. Kan ipatag kayong agina. Iti kaano man. Saan ang nagbalin aparikot kanyak dayta, Sunshine? Ay na, maragsa ka nakparakan ka anak ko. Nasaya at matinaklon mo ni Oliver. Nanang, Awan ti makunakkan ko ana. Gaputa makitak mat anasingpait. Ay, sapay la ko mga rod. Tasaan akas iti kasinsin na. saan na mapasamak day tananang?
Ngamin, sipod pay, amok ngagdumaday ti ugali. Iso na laang tani Brando ti imo na nagdaton kanyak. Ha? Awanan day jay nanang. Napalabasan day jay. Tinapatag ita kanyak, kat tilaangan anak mi. Ay na, ang haba naman ng hair ng pinsan ko. Sika talaga insan, tila ibagbagam. Ay na, kiniligak insan. Napanunod ko lang niya. Naangaw at talaga ni Gasat. Ha? Apay anak ko nam day ta insan. Gaputaag kasin sinda Brando ken Oliver. Ni Oliver ti immunaan am-amom. Ngamno apay ngamin aday di Brando a babaero ti inaklon mo. Kas itinako namon, naangaw at talaga ni Gasat. Worth it mat ti panagangaw na. Gaputa kalpasan ti ado asaam iti napalabas. Adda ni Oliver anang ipaay itiragsak kada kami nga agina. Wow, kinikilig ako. Sikat talaga. Ala, umay kakit din niya kusina. Adain sa ganak a merienda para kadata. Saan aday tak kilig, ti bagbagam dita. Ay na, maragsakan para kata kayo, Oliver. Agayan ayat kayo gayaman, iti gayam ko. Wan, Beverly. Jack ni namnama day ta mapasama. Ha? Naangaw mat ni Gasat anya. Di pay lang amin sika tinagbalin nga ama di anak na. Saan ada di Brando nga ari ti amin a babaero? Hay, una yan? Sika talaga. Kat uray man saan asyak ti amana. Aramidak ti pagrubangak, kas amana. Uy, dagitaman. Malas man ni Sunshine iti damo nga ayat na. Swerte mat itakan ka, Oliver. Apag iso, o madali mat ti panagturpos mo. O, di agkalay sa kayon to matan. Ay na, manulangan na bulan ti urayan ka na kan, aggraduar kan. Wan nga rod, Uncle. Makaisamak amang pampanunot, itirigat ko iti kalabas. Masuportarak lang ti panagadal ko. Kasta talaga, kaanakan. Anyaman, dagitirigat ang napasaram iti kalabas. Awan dagi jayan, gaputa makita mo ti bunga na ita. Un, Uncle. Bulan lang ang ti urayan, makaturpos kan. Kalpasan na, pulis kan tumetain. Sapay la ko mga rod, Uncle. No inangaw naktigasat, may papan kan ayat. Sapay la ko ma. Tadinak angawan iti kinapulis ko. Sana mapasamak da ita, kaanakan. Mamatiak akabaalam nga ipasa ti rumbeng nga ipasam. Awan imposible iti kasken ka, Oliver. Congratulations, manong ko. Proud ak unay para ka. Agyaman na ka ading ko. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti daytoy a panagbaligi ka. Congratulations, Oliver. You made it. Sunshine? Oh, apay mas daaw ka. Ato'y ti regalo para kan ka. Agyaman ako na Kunaklakit din, no saan ka ama ka umay. Sana mabalin sa anak nga umay. Si kakit dimat. Importante daytoy nga aldaw para kan ka. Iso ang nagpasyudada. Agyaman atay may ka, Sunshine. Awan ang yaman na. Congrats manan, ha? Oh, si kamat gamti masabat ko insan. Ngun insan. Dandani di ka na ilasin. Gaputa manumatan atawan asanta nagkitkita. Si kakit di mat insan. Siyaklat tamot ani Oliver akasinsin mo. Kumusta kan nga insan? Naimbag ka pa ita, Sir Pulis kan. Ha? Ayos lat tamot insan. Mabalin mo lat tamot nga ituloy ti panagadal mo insan. Nalakid di ta interesado ka. Saanin insan? Awanan ti panahon ko nga gadal. Pamilyado akon.
Ahon gayam, kumusta kayo matan ka ni Sunshine? Damag ko plano yun te kalaysa. Uninsan, kinapudno na. Plano mi, kalpasan ti 2 bulan. Itigas ta, makapag-graduar pa eh. Kaya tagalay sa kami matan. Insan, agyaman ako na ya. Agyaman ak, tanasingpat ka talaga. Sika at talaga ti kagasat ni Sunshine. Saan kat asya? Maragsakan ak unay para kan ka, friend. Ha? Manulangan alawas, agturpos kamatan. Wan nga rod. Kasla kaano laang idadaak iti probinsya nga agaw-awir iti anak ko. Kasta talaga. Awan imposible iti tao nga adarapap na iti biyag. Akaskan ka. Pudno day ta anak ko nam. Kan gapumat lang iti tulong ni Oliver. No sanak at tinulungan, tapno ituloy ko ti panagadal ko. Sa anak ko mamat ang makagraduar itatawan. Swerte ka talaga kan kuana. Ngamin, awan makunak ka ni Oliver. Congratulations, Sunshine. Congrats, Manang Shine! Ay na, agyaman ako unay kada kayo. Adto ti regalo mi para kan ka, Manang. Ha? Ay na, thank you manan ha. Awan anyaman na, Manang. Nakaragragsak kami unay para kan ka. We're so proud of you. Gusto ti kabsat ko. Proud kami para kan ka. Manmano ti inakas kan ka. Nga igidan na ti panagadal na. Kan ti panagbalin na nga ina. Oliver, Ala, huston ti drama tayo. Nakababain. Ado pa iti tao. Ituloy tayong to ijay balay. Maminsan pa'y friend. Kablaawan ka manan. agyaman ako unay friend. Kamaudyanan na. Nakagraduarak mutten. Nalpas amin ang arigat ko iti panagadal ko. One friend, manula ang abulan, makatay ka iti board exam. May sakan tumatan ama ko na amanursuro. Ay, sapay la ko matakasta, friend. Awan imposible iti kaskan ka, Sunshine. Amom insan, nakaragragsakak para ken ka. Insan, Nakaragragsakak ang makakit-kita ken ka ita. Natungpal mo amin ang dagiti arapaap mo iti biyag. Manulangan abulan, agkalaysa kayo matan ken ni Oliver. uwan nga rod insan. Kasla, nagbiit ti panawanan niya. Wan nga rod, angam husto laang tapno agkalaysa kayon. Kablaawan da kayo, Oliver kan Sunshine. Agyaman kami unay, Uncle. Agyaman kami, uncle. Sapay la kuma tamataginayon ti ragsak ti binukelyo a pamilya. Agyaman kami, Uncle. Ala, ragragsakin tayo dayto ana isang sangayan nga aldaw para kada kayo. Ay, congratulations, anak ko. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami, Nanang. Ay na, sapay la kumatag na yun tiragsak yung agasawa, anak ko. Kan ad-upay ti bendisyon adumteng kada kayo. Oh, insan. Apay nga itakalaang. Insan, Sapsapulan ka idi aldaw ti kalay sami. Ngamawan ka. pasensya ka insan. Sana kay may, gaputan na laos ti bain ko. Mabainakan ka, kang runaanan kini Sunshine. Si kakit di mat insan. Anya kumangay ti rumbang apagbainam. Awan rupa nga isarang ko kada kayo. Ha? Mabain na ka talaga insan. Iso nga itaak lang ay may. Pasensya ka na. No itala nga itid ko ti regalok. At to'y ti regalok para kada kayo. Sika talaga insan. Ang mala, agyaman ka. Kan insan, di mo kuman panunutan tinapalabas. Napalabas na jay. Panunutan talatan, nga iso tigasat tayo. Insan Oliver, Naangawa talaga ni gasat. Isong aklo ng talatan, insan. Agtalin adlat ta kuma, tinasayaat kan naragsak, alinangan tayo.
Anya nga, sunshine. Nakasagana ka din para itilet mo. Uwan, nakasagana akon. Ngam, madandanagan nak. Ngam amok, rik na dayto iti ag-exam. Kabaalam day ta, si Kapay. Apag iso, awan trabaho kita, kaninton ka ni kadwa. Iso akaduan kang agpasyudad, para iti panag-exam mo. Agyaman ak unay. Awan anyaman na, bakit? Basit labanag day ta. Agyaman ak ha. Naawan ka amang tultulong kanyak. Diyak amon. Di mo ibaga day ta. Isaganam kit din ti bagim, para iti panag-exam mo. Ay na, di ka madanagan insan. Amok ka ba alam date na? Si Kapay. Sapay la ko mga rod insan. Maipasam date na. Dakkel ti panagtalagkokan ka. Si Kapay analaing iti academic ti agdanag para iti panag-board mo. Saan lata maliklikan insan? Adala ta panagdanag ko. Kabailam date ako naktumat. Iso nga awan pagdanagam. Agyaman nak insan. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Nakapasa kit exam. Kasta ka di? Ay na, congratulations, bakit? Agyaman ako, nay. Naragsakak para kan ka. Kamaudyanan na. May sakan, anay a maestra. Saan ko anaragpat daytoy? No saan agapukan ka, lakay? Awan anyaman na, bakit? Naskan nga ron nga agsagana tayo. Tag-celebrar tayo iti panagbaligim. Oray saanan. Tinapatag, nakapasaak. Saanan anaskan day ta sagasagana. Di ka madanagan, bakit? Siyak ti makaamo iti amin. Para kan ka daytoy. Ragsak kumuten. Aselebraran daytoy. Apagtang iti biyag mo. Oliver? Bay anak amang ipariknakan ka. Nga amin na panagbaligim. Kat pakaragsakak mat. Ditan papagayam, tinaggibusan, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ganiti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 26, versikulo 2. Saan nakaadangran dagiti lunod, malaksid no rumbeng nga agpaaykan ka. Mayarig ka dagiti agtayab abilit kan saan nga agdiso. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Orasan, tapno mapantayo ije kantin. Intaman kit di ije kantin, Oliver? Sige laeng. Tada pa isamsambot ko. Si Kamot, Oliver. Di kagdanag. Sa anak ngagpailibre kan ka. Umay kakit din. Syakti tayo. Adda naawat ko nga impaw itda kanyak. Adda kabsat ko ije abroad. Saan nga iti dayta? Talaga lang amin nga da isamsambot ko. Tulungan ka ito nagsublita. Sana bale. Tanalpas ko ti ang paaramid da kanyak. Ala na, umay kakit din. Umay Di na igumit. Sige man laeng. Kasta saan at trabaho ka na yun? Kaya't mo ka di alumakay ka adang agos? Madanagan ak laeng. Saan ko pa analpas ti ipapaaramid ni Buskan niya? Nga oray panangan mo kat maliwayang matan? Saan akmat ngamin amabisin? Di mo ka di madlaw ang mapilpilitan ni Oliver ang makikuykuyog ka ni Mylene?
Mapilpilitan nga ta. Uray ka sa no ti panang pilit da, no talaga adi na kayat. Madlaw ko, kat di nalaang kayat apabainan ti babae. Kasta nga ta, kanayon da nga kuyog dito'y kantin. Madlaw ko, kat masaktan ka no makitam idaadwa. Gusto ka di? Tangiwat mo, kababain no da makang. Kunakon kat. Madlaw ko, akanayon nakaatalyawan ni Oliver. Apay ko ma, kat adamat di tati asidag akatrabahon na. May sa ti opisina da, idinto ta sa balimat kadata. Wan, ngam pasaray agkita kayo iti ruwar ti opisina. Kan iti compound ti building tayo. Kas kumaita. Oh, diti manin kantin. Natural lang akitaan nak no maira na nga agsabat kami. Saan man? Madlaw ko, kat ada sa bali ang marikrik nayo, iti tunggal maysa. Pare, kayan ayat mo ka din ni Maylin? Ne, saan pare? Sa bali ti Korsonadak. Anya? Apay nga rod akanayon kayo nga agkuyog. Kanayon kayo pa'y nga agkibin. Diyak la kayat apabainan di tao, no igaman na ti imak. Ti ammo ti kaadwan, kat adda relasyon nyo. Saan pare? Adda Korsonadak iti bangir nga opisina. Asino ti dakda kamatam? Nasingpet ken napintas. Ken adda kalid na. Nujak agkamali. Ni alis ti dakda kamatam. Ay, armo mo na. Tamangan noon unaan na ka ti may sa opisinaan tayo. Naibaga na akursonada na kat. Ha? Sigurado ka itimbagam? Ay na, adu ti agrayo ka ni alis. Tanasingpat, ken napintas. Itaman pa nga umanag ni Oliver dito kantin nga agmay-maysa. Apay nga iso ti sipsiputan. Awan nga medyo kanayon amang kibin kan kuana. O aday ta, umasidagan dito ayan ta. Mabalin ka diti makikatugaw ka na kayo. O sige, agtugaw ka latta, bareng ada agbayad iti makan. Ah, Si Kamat, tila sasawang. Mangrabraba kaklaang mo't dapay mat nabati a kwartak dito eh. Isak ti taya. Basta itad mo kanyak ti cellphone number mo ha, miss. Ah? Okay, o sige, irwar mo ti cellphone mo. Ta siya kung ti mangibaga iti cellphone number mi adwa ka ni Alice. Adda kanyak ti number na. Uy, itamampay akas ta tilangam pare. Adda ka di rumbang amamuak. Naalak ti number ni Alice. Addan kontak ko kan kuana. Di mo kunaan, nga armong babaan iti cellphone. Saan met? Engem siyempre. Di tamang rugi ti amin. Tinapateg. Addan kontak ko kan kuana. Hanggang kasanon ni Maylin. Saan ko met akaayan ayat ni Maylin? Panagkita ka ni Maylin, katapapera. Masigurado ka kibur dayjay. Ngem awan karbengan na amang laped no asino ti kayat ko. Nakasidag kalaang kan ni Alice, tanaglangan ni Maylin. Angam no agsubli dayjay, makasidag ka pa nga ta ni Alice. Apay ko maasaan. Ulitak, awan relasyon mi kini Maylin. Hay, makilamisaanak manan ka na kayo ha? Kay kayat min ano makilamisaan ka? Amo mo to no apay. Apay ka ding awan ti girlfriend mo. Napanan na. Uy, awan pa'y girlfriend ko niya. Noon ni Maylin tidak na kamatem, awan relasyon mi. Naasidaglaan kanyak, ket jakmat kayat apabainan. Ay, kastagayam. Kas lang amin ada relasyon nyo. Napanan na ka diita, apay nga awan. Nakalive. Ada ka no family reunion da iti probinsyada. Adan samat simbang patakabagyan da balikbayan. Isumat lagayam nga awan. Sigurado nga inton sumangpet. Ison ti kadkadwam diti kantin. Agtultuloy ko maakastoy. Agkikita tayo latta ditoy, oray adda ni Maylin. Oh, itaman pa'y, iha. Nabayag ka ang makichat-chat di ta cellphone mo. Nakaragragsak ka pa'y.
Kasano ko mga ibagayo anaragsakak, mami? Tapno mo, itay pay lang nga addaak ditoy. Makitkita ka pa saray, umisem ka amang pindot dita cellphone mo. Ni mami mat, saan mat Oh, anya saan? Apay, adda ka din, mangparparagsak iti pusom. Ah? Diya ka mo, mami. Sabagay, adda ka matan iti husto nga edad. Sige kit din, tapno makitak pa iti agbalin nga apo ko. Ni mami mat, apo ko adagos. Awan papanan na no di kasta, anak ko. Naimimbag ita, tamaaw-awir ko pa iti agbalin nga apo ko. Hoy, no diyak agkamali, na in love kan. Ah? Pag ko naamot ana in lavak, Puminpintas ka ngamin. Nagpapukis ka pa yan. Maya ti dadayengam. gapo ka di tagdayday ang titao kat na in lovean. Basta, ada nagbaliwan titigtignay mo. Kanayon ka pa yan naragsak. Oy, nagdaton ka din ti Prince Charming mo? Apay adamagam, si kamot. Curious sa klang mat, Ngam oray saan mo nga ibaga? Amuklatan. Sungbata mo na tagkalay sa kayon. Awan papanan na no di kasta. Sungbatan adagos. Nagpartakmatan. Saan kan nga agpakipot? Taamok, adamo triknam kan kwa na. Nila ngamin mailin ka ti mangidaldaldal iti bagina kan ni Oliver. Kasano nga nga agpay so inton sumangpat. Apaan nak nga ta? Apay akakuyog mo da Joy kan Alice asim mangpat dito building. Dakas ka di? Gagayam ko mo't ida Sana mabalin? Siyaklaan tigayam mo ditoy. Anya? Apay nga iparit mo ang makigayam iti sabali. Nasayat na matagayam Siyak pa'y laang ti kasayaatan. Tamaited ko ti kayat ko nga ited kan ka. Oh, dagi jay ngay. Ang mga no si kapay ti mangbaybayad iti kanan nyo iti kantin. Nasingpat da agagayam. Awan ti mako nakadakwada. Basta liklikam ida. Hut-hutan da ka lang dagi jay. Anya? Ibagak kada kayo. Aday wanyo ti boyfriend ko. Boyfriend? Agtagtagay inap kan samat at ngat aldaw. Amom ka diti kayat na asawan ti boyfriend? Anya ti panagkitkitam kanyak? Ignorante? Sikat tinang ibaga dita. Saan asyak? Intakit din Alice. Oh my God. Di nakguyo din ang friend. Awan nga binganas ko ang makisarita iti tao at di na amo ti lablabiden na. Inta! Hoy! Laglagi po niyo timbagak Awan ti umas asidag kan ni Oliver. Ibulsan, tapno awan makaasidag ako nam. Ilunod ko ti asino man nga umasidag kan kuana. Grabe dahi jay a babae. Awan ka no ti umasidag kan ni Oliver. Ilunod na ka no. Kasano no maamuan na a planom asong bata ni Oliver? Anya nga'y taramidak. Ang mga nupumay so ti kunana nga ilunod na. Uray kasano ti panangilunod na no awan basol mo. Saan apulos nga agbaligi day taalunod? Madanaganak ngamin iti mabalin ang mapasamak. Awan ti rumbang a pagdanagam. Saan nga iso titubang kada kayo ka ni Oliver? Apay akas di ni Maylin. Ibaga na nga da relasyon da. Idinto tako na ni Oliver nga awan. Ay, mas daawak iti dayjay a babae. Di na amo ti sasawan na. Saan ang mabalin ang makikuyog ka iti sa bali, Oliver? Apay ko mga iparit mo. Awan mat relasyon ta Saan ang mabalin? Diyak kabalan no mapukaw ka kanyak. Ilunod ko ti asino man ang makikuyog kan ka. Siyak laeng ti pakikuyogam. Saan ko mamatakas ta? Di mo ka di kayat? Ngagragsakak met? Saan ka kadi anaragsak kanyak? Ar-aramidok mo ti amin para kan ka. Ngam duma ka iti sabali. Gayam ka.
Ngam kayat ko mat ida agayem. Saan ang mabalin, Oliver? Please, siya kumalang ti babae iti biyag mo. Maawatam ko mati sitwasyon. Gayem kalata, nga oray makirelasyon ak iti sabali. Jack lakit di ka bailan, no makirelasyon ka iti sa bali, Oliver. Siya kumati pakirelasyonan. Anak, adda ka di parikot mo? Itaypay anadlaw ko anaunag ti pampanunutam. Mami, plano kasong batan tagdatdatan kanyak. Ngam pinangtaanak ti babae amang idaldaldal iti bagina kini Oliver. Anya ti imbaga ti babae kan ka? Ilunod na kami kano kini Oliver, Mami. No awan ti basol mo iti maysa a tao. Uray kasano ti panangilunod na kan ka. Pulos adi agdis sudayta alunod. Kasta ka di, Mami. Maamakak ngamin iti sang kaibaga na nga ilunod na kami kano. No agin innayat kayo iti dayta nga Oliver. Agtalak kayo iti Diyos. Saan kayo amaan ano? Congratulations, pare! Di mo kadipay nadamag timbaga ni boss. Da kayo kan ni Alice tinadutukan, ama pan iti kabarbaro a branch ti kumpanya iti sabali nga ili. Anya? Da kami kini Alice? Un pare, ket mayadayukan kan ni Maylin. Agyamanak. Pinatganti Diyos tikid daw ko. Kinid daw mo dayta? Wan pare. Kinid daw ko, ang mga ramid iti pamuspusan, tapno mailisi ak kini Maylin. Kat pinatganti apo tikid daw ko. Kasta tinasing patatao, pare. Patgan adagos ti apo, tikid daw na. Amom kadi, ingkarkararag ko, amaadaan ta ko maitigundaway nga agsarita, nga awan ti kontrabida. Sino nga'y tidakda ka mata makontrabida? Diyay mangiparparit nga agsiningid ta. Kunaklakit din no pudno ti kunana nga da relasyon nyo. Imahinasyon na laing dayjay. Kanayon ko ngamin akuyugan, no kasya apilitan nak. Diyak lang ngamin kaya't apabainan. Ngam saan nga iso ti pagsaritaan ta. Anya nga'y kumatipagsaritaan ta. Timay papan ka na ta. Di na ta mailunod ni Maylin. Tawan basol taken kwa na. Ay, kaasimat da di ang tao. Ikararagan talangan. Asapay ko ma, tamakasarakan itipudpud no ang mga yakkan kwa na. Dayta ti kasayatan a maitulong taken kwa na. Awan ti imposible no agtalagta iti apo. Tulungan ta, tapno makaamiris to. Saan anasaya at ti agilunod takagura ti Diyos. Di ka agilunod, no di kat agaramid ka iti banag apakay aywan ti Diyos kan ka. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yung amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 17. Pagimbagam matlaeng no naasi ka, tano naranggas ka, sika matlaeng ti agsagaba. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampo diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay, saan nga tangag bakasyon damanang mo anita ken manong mo Orlan dito'y balay anak ko? Kunadamat nga bakasyon da, nanang. Nasaya at mat nga raod.
Mailiwak mo teng kadagiti kakabsat mo, kandagiti apo ka. Ay, kaanuda nga ing agbakasyon. Di da yung bagati aldaw nga sasangpet da. Ay, basta dadan tulatan Ay, katagsagana tamo nga rudin Agdalos-dalos tan dito'y balay, tapno na dalos ang masangputan da. Alananan, rugyak ti aggaik inton bigat iti parangan, tani medyo nasamak nga mintaglawlaw ti balay. Ay na, maragsakan no kasta nga agawid dagiti kakabsat mo anak ka. Kasano, kadudwata mo nga minon dito'y balay. Inton mga asawa ka, ay, agmay-may saak tumutun. Adayumit nga minti nakay-kamangan dagiti kakabsat ko nanang. Ni Manong Orlan, agigyan mo iti lugar ti asawa na. Kasano, kat ijay mga minti nakasapulan na itinapintas at trabaho na. Si kangay mat, awan pa'y planom ang mga asawa. Datang ti parikot nanang. Tati kaya tinubyak. Ijay to solar dati pagpatakderan mi iti balay mi. Di kaya't asawon da ita, agmay-may sa kayon ton dito'y balay. Nasaya at matanda kayon Orlan, tanya apog. Apay nga'y asaan mo akadwa ti asawam kanti may nga apog. Iso nga rod na nagawid kami nanang. Tanagsina kami iti asawak. At dalalaki ti awanan bain na babae. Anya? Kasta ang agpaiso nanang. Isu anasay-sayatan nga agsina kami. Kat kinaykayat ni Tanya ti sumurot kanyak. Kat ti inaunang anak mi. Nagbati iti nana. Kasano kayong arod itan nga agama? Dito'y akong nga agbirok iti trabahok nanang. Dito'y kamin balay nga agnaad ka ni Tanya. Sa bagay, may mayat matkit din no dito'y kayon nga agnaad. Tamangan no pumanaw tumot ni Rafael dito'y inton agkasardan iti nobya na. Tangay dito'y kayon balay ko nga agnaad, Tanya. San amabalin kanyak ti sadot? Rumbang lang aggunay ka dito'y balay. Diyak kayat ngagbalin ka adon niya. Wan lola, sa anak mat asadot. Nasaya at mat nga raud. Sika ti para innaw kan para dalaos. Tasyak ti para lutaw. Wan lola. Kan si kamutan ti aglaba. Sana balay, takabanbanwagam. Napigpigsa kang aglaba. Siya kat bakit ako. Sige lola, saan kayo amadanagan? Taamok mat ti tumulong iti trabaho iti balay. Nasaya at mat nga raud. Iti kasta, makatulong kamat kanya. Ay na, nagadumot ang tinsang patyo agin at gatang yo Anita. Ay na, nagwapo matan ti apo ko. Agmanwak, Lola. Kasya na ka ti Diyos, apok. Mala, umunag kayaw. Tanitanya ti ibaon ko amang yun nagkadagiti ginat gatang yaw. Alaman nga rod nanang, nasakit pa ikit din ti ulok, gapo iti pudot. Amangan mo't numabisin kayaw. Sigay, idasaran kayo iti kaninyaw. Agyaman nak nanang. Umuna kayo nga roda ni Jay kusina. Ay abaklaang ni Tanya amang yun nagkadagiti ginatgatang yaw. Anya pa'y lang tar aramidam di Tanya. Mapan mo inawan tinanganan daan time. Lola, jak pa'y nalpas tila ba? Adumat nga minti ipapaaramid yo. Kahit adda reklamaw. Awan mat, Lola. Ngam ilipas ko kumapay at ilablabaak. Ay, aginaw ka pa'y sa kanto aglaba. Sige nga, Rod, Lola. Nanang, paginanaan nyo mat anitan niya. Itay pa baon kaya baon kan kuana. Katanusan na tamakipagnanaad kat nga Rod dito'y balay ka. Apay, kaputa makipagnanaad. Aramidan nyo mat na nakatulong. Ang mga no agipulong ka ni Manong Orlan. No adda reklamo da. Di pumanaw da dito'y balay. Saan ko makasta nanang? Ure makipagnanaad. Ta saan damat apadagsan? Nagtrabaho mo ni Manong Orlan. Ada mo yaw awat na kada kayo ka. Manumula ngay. Umanay lang nga para kadakwada nga agama.
Ay kat imbaglangan hatad da. Ano sa nyo idan nga agaman nanang? Pumanawak ton dito'y balay kat isudan ton ti kadwayo dito'y. Agpakada kami, nanang. Manumutan nga aldaw ti bakasyon mi. Adamot ang trabaho, kinton maminsan nga aldaw. Ay kat agyaman nak iti sa sarungkar mo, anak ko. Ay, awan anyaman na, nanang. Ala, an-anadan yung ti salon atyo. Aglalo, kat adayo ti pagnanaadak. Ay, mabit lang anak ko. Adda itad ko a regalo kin ni Ryan. Ay, nananang, nagtaktak kayo pa'y laang. Pakaragsakak ti mang regalo iti paboritok nga apo ka. Talaga alab na ka, Lola. Angem inton maminsan, saan kayo nagtaktak? Igatan nyo langin iti gatas yo, igatan nyo iti regalo. Bay anak ka di amang regalo ken ka apo ko. Umanayon aragsak ka, no maigatangan kamot iti regalo. Agyaman na nga rod, Lola. Baliktad kayo met nanang. Apay manan, Rafael. Imbis kumaanitan niya ti ikanyo iti regalo. Ta iso ti ibabaw nyo. Saan met? Tanipay lang Ryan. Kat kabaalan mo't nga ipay ni Manang Anita dagiti kasapulan na. Kontraan nakman ako nakaon. Iso nga ron ti kayat ko nga ikan. O di regaluan nyo mo't nga ron ni Tanya. Ay sana nakasapulan. Unay kayo na ya. Ada paborito yung apo no kastater aramidin nyo. Kat no agpadadamot nga apo ko yo. Ay na, saan man asyak ti sipsiputa makanayon si ka Rafael. Kasano ita, nalpasan ti kasar mo. Ijay kanayan ti asawam nga agnaag. Isumuti ka ti asawak na nang. Ijay kami pa'y labalay da nga agnaed. Aging nga asaan pa analpas ti balay mi. Ay kat iso ang arod. Awan mo't maramidak no panawan na kong. Naibagak mo't kada kayo idin. Saan ka din nanang? Sana balay. Adamot ni Manong Orlan. Kanitan niya akadwayo. Unang may mayat mo't laang kuma. No adda ka akadwak. An-anusan nyo kit dinitan niya. Sapay ko ma. Tay patagyo mo't di apo ko yaw. Awan mo't aramidak amadikan ko na. Amo ka na dagsan tirik nayo kan kuha na nanang. Iso nga ipakpakasi ka. Balbaliwan nyo kumati trato yo kunitan niya. Pumanawan ni Rafael dito'y balay. Kaya't asawon day ta. Awanan tinamnamaan tayo nga agatang iti masapsapaw dito'y balay. Nanang, agit itidak mat kada kayo Manumula nga iti mait itid mo. Nanang, anusan tayo no anya ti adda? Kata niya pa'y ngay. Awan mo't maaramidak no saan nga agan anos, saan ka day. Anusan da kami kanitan niya, nanang. Sana balay, tanagagat mat ni Tanya. Saan mat apadagsan kada kayo ti ato kuyo? Aldawan, ngam na kay da ka pa'y lang. Kaslamad-madi ngaming tiriknak, Lola. Nasakit ti ulo. Nan, dapadapak man timuging mo. Na, saan ka mo't anabara? Ay bumangon ka kitdeng, tarugyamon ti agdalaws. Sige nga rod, Lola. Maday, no tangtanggadam no addalabasit mariknam. Itrabahom kitday, tapno saan ka nga addang agsakay. Wan, Lola, bumangon nak nga rodan. Mala, mapan ka mangan nga umuna, kan agtumar ka iti para iti sakit ti ulaw, sa kagrugay nga agtrabahaw. Wan, Lola. Lola, aldawan, ngam saan kayo pa'y matabimangon? Siyak ka din tagluto? Alaman nga road, maulawak buton. Ay, apay nga taakas to'y matang tiriknak. Kaya't yung kadi, taipan kayo iji ospital, Lola. Ay, paliiwag pa ay. Abangan numaawan mo lang inton madamdama. Sige nga rod, Lola. Panawan kayon dito'y kwartuyo. Mapana kon agluto. Sige lang, Tanya.
Ayabandak laang no da kasapulan nyo, Lola. Wan, di nakpakadanagan. Impaglakit din, tanasingput ni tanya kanyak. Uray saan anasaya at di pagpakita kwa na. Talaga anasingput day tanga apo. Di nakpinakitaan iti mati. Uray saan anasaya at di trato kwa na. Nasingput latta kanyak. Apay nga'y kaslagri kusmatan ti panagkitak. Ay, tinasaya at pukawak ni Tanya. Tanya! Tanya! Anya tinapasama. Sa dino ti ayan ka, oh. Adda kayo dito ospital, Nanang. Na-stroke kayo. Imbaglaangan, tanaarayat na kayo adagos ni Tanya. Ha? Uwan nga agpaiso. Malagip kon. Ne, Nanang. Apay nga agsangit kayo matan. Makonsensya ang amin, anak ko. Apay mat, Nanang. Oray madititrato kinitan niya. Sana ka binaybayan. Nakasingsing patlat ka niya ti anak mo, Orlan. Anya? Ne, apay, Nanang. Adda ka di inaramid yu amadikan kwa na. Pakawanan na ko, anak ko. No saan anasaya at impakpakita kiti anak mo. Ne, awan mo't imbagbaga na kanya, Nanang. Gaputan na singpot ti anak mo. Iso siguro asaan nang imbagbaga madititrato kan kwa na. Tinasaya at Nanang. Dumawat kayo iti pamakawan kan ni Tanya. Noan yaman ti mading impakpakitayo kan kwa na. Talaga dumawat ak iti pamakawan. Iso nga ayabam kumati anak mo. Takayat ko ang makasarita. Sige, Nanang. Inakayaban ni Tanya. Apay a pinaayabandak, Lola. Adda ka di kasapulan nyo. Kaya't ko laang ti agyaman kan kapo. No sanak siguro at tinulungan. Amangan no natayak itan. Lola, uray asino siguro at tao nga adda iti kasasaad ko. Tulungan na kayo at tulungan. Wan, ngamsaan nga may na nasaya at dagitim pakpakitakan ka, apo. Okay laang mat kanyak, Lola. Ano sakti amin arigat para kini Tatang? Napatag kanyak ni Tatang. Iso asimuro takkan kwa na. Tapno adda mga sikaso kan kwa na. Maasi ak ngamin kini Tatang. Gapo iti inaramid ni Nanang kan kwa na. Talaga nasaya at kang anak, apo. Manipod ita. Baliw akong titratukan ka. Hello, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Ayusak lang, anak ko. Saan da ko napakadanagan? Agpawitak-latan iti usarin nyo a kwarta, Nanang. Ay kat pagyamanak unay, anak ko. An-anadan nyo kumati sa lunatyo, Wen, anak ko. Pagyamanak ti kaaddan ni Tanya dito'y balay. No awan ni Tanya, amangan no natayak mutun. Wen, Nanang. Iso nga an-anusan nyo ni Tanya. Agsingsingpat kayo kumakan kwa na. Wen, anak ko. Manipod ita, agsingsingpat akon kan kwa na. Nasaya at matngarod no kasta. Naibaga nga ni Rafael, asaan anasaya at itrato yu kan kwa na. Nakaamirisak itan, anak ko. Nasaya at no kasta, Nanang. Alangarod, agpaimbag kayo. Kan saan yun akan ang dagiti maiparen? Wan, anak ko. Kat agyaman akmanen.
Kumusta kayo, nanang? Bayaten tirik na kanak ko. Imbag lakit din mild stroke la ang tinapasama kanya. Ang manadan nyo ti salunat yun, nanang. Tamabalin, maulit man ti pan naka-stroke yo. Sana balay, tadamot ni tanya akad kaduak. Sa paila ko tagbaliwan ti trato yo kun ha. Wunan ako. Saan ka madanagan? Amom, gapu iti kinasaya at ti panagpuspuso ni tanya. Isudan to nga agamati agtawid dito'y sular ko ama panawa. Nasayat day taan na panunot yun, nanang. Tarumbang lang nga isuda nga awanan ti tulungan nyo. Saan kahit adya adtaan? Ipatag mo titunggal kamang ti pamilyam, tawan sa baling agtitinulong, no di da kayo amismo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.